Players Pingli line up Sakhwai request Sadley, Matchy Hopo Kijere. Players Pingli line up Sakhwai request Samidle, Matchy Hopo Kijere. Ran Mamandalay Lika, players Pingang, Ran Mamandalay Lika, referee Pingnat, Madam Kui Mamandalay Lika, painting Lee Zangi Gachi, painting Lee Zangi Gachi, participants Pingna, painting Lee Zangi Gachi, participants Pingna, Government High School, Abam Chili, Arama Pungparo Makai, Gadali Hopoki Gine, Pungparo Li, Natumli Shimeka, Hang Mikwai, the Lake Gine, Gina. Pungparo li, Pungparo, 12 p.m. kada adamli report samilo, Government High School chili, classroom chili, Pungparo kada adamli report samilo kuchihi paningong saktale. Kari gasing bing na anamilo. Kari gasing bing wivang ni Arui announcement hi kang anamilo MN 04B3733 MN 04B3733 li Aldo aga Parkside akle Mass Hall wia Bumli Parkside akle ne MN 04B3733 nana kwau ko ni sha tlaya ka
การิจีไซต์ข้าซามิสากวายก็จะฮีโปเตเลลัดลุยดาแมสโฮลอับัมลีเอลโตเกรอาคา MN04B 3733 ฮีพาร์คไซด์เคลเนการิคุชกวายนาวิจินาบล็อกไซด์มุคุชกไปทุเรนันนะขวาวคนชาติเลอาคาคุชกเมย์ควายชิมกชิกวิวังกชิกวิวังไซต์ซามิสากวายก็จะฮีกโปเน Hello. 33rd Kagasung Zetgel General Conference we Day 3 we Kare match quarter final Ngrogida Tenem versus Somdul Phil along the Sangla Kairi Yari Ping Arriva Ayali Tatsalala Ngating Gate Tatsalala Arriva Crown of Song Kamang Rami House Itum Kangrohi Kokasada Win Yasang Rum Laxi Ngro Ramaman Plung Laga Matama Igachi Gala Mamataka maybe Sok Maman Punda Mataka Maji Kama Man Plung Laga Arriva knockout Rasung Lakaini Arima Kiva Sok Lakaini Jenna Yari Bing Itum Ring a Pine Witness Sangrum Laxi Rangrum is still like Logachi Unit Swing so now being Kalaram now being Tongaling Hot Nidely Yari Bing Atanga Bang Kang Gazaran Tona, Dom Sata Bang Pemisi Yari Bing, the Pine Bang Pemisi Ari White Jersey Sanagala, Kalina Tanyami players being a Kala Blue shirt Sanagala, Kalina, some directed up along with players being made Yari Bing is taming idly. It's a no hot luck in a Honda quarter final. Hopok Gida Filalong Sangla Heidi. Yari Bing, when the Koyalong Lake take in some Hockey Gine, Maracas and Masami. Hidata, Kangran Saman the Lelaka, in Palak High Power hanging eye, Jingun Yaron Nobili, Kikalachi as a program officers, the Zundakle, Shino Panga Hina, Hidada Ilie, Rahang Rasai, and Torchi. As Kregazang, Osama Tan Negabi. 1,000 times I love you 的行业么熊奶喂，个比个还拉么熊奶喂，得了行是呢，真的一个气克来跑么大是呢，基本是那把是呢行说个啥嘢？Assistant players 呢，拉上得嘞，1,000 times I love you 的行了，么变一个字，亚人闹，这个字拉个嘞个字，亚人闹平方么人，巴拉开包拉个嘿，一了亚人闹个啥的 ，first 个行就一了宁嘞 ，feel 个种个啥嘢，呵。 Tay hang ay na singtun yaran now the wawan thuê đây là ning li hard sa cái gì sa the suida phi cái này yarui bin singtun now bin ring phai ye sang khat na thum ni yang ngai lak ni yang lak tale ko cái chui sa khi ni gì singtun yaran now bin ko ngai ni ari ba ngai ba song ngai ba vai sa lu si Players being hidada ground adong ni jang thong laga hidada ti jang laga hidada border lagi ngai hang ai na ba phaning mi hai ase khayui chi mi lo ta po ki ga chi maning lak mane ka na noi ka phaning ji song sak mi lo ta po ki ga chi ne na ka phaning ji song sak mi lo kala ka shi chu na ma kan mi lo ta po ta khlai ni khayui ka po maning lak mane Noi Kangan to Sung Milo the Capone Yari Pingli, Termi Ngaini.
Tainyam kala somdolli mahai merana gachi yari ka tong awi mayuk ina wi sami dele hapok la ke jaire ki gop sak hawai wiwang ki gop sak hawai wiwang Tainyam with jersey number 11 Mr. Mahaimung sandal alumni ngai re Hapok la hari Mr. Nganami le pek pasa ko bunda tan tu sit kathak sang bolji somdalwi defender jersey number 4 na Clarence mi ngapai rok dele sajang dang ngapai number 2 le pasa le side number 2 na turn sabi lunglaga pek pasa le side Mr. Semir mi side Semina line kap sang mi hong rok ngapai rok dele mathala ne jersey number na line le jersey number line le mathala ne kap ta mi ka ishi somdar isi de nyam malai mani ishi somdar isi tenya malay ka isi samdar mang mata pai mani chiba offside ne chiba mamya mani ga makamya kutam mi hanga hapol shite la du shita samdar number simu de samdar with just number 22 Mr. Lumskirin na purposes number 7 na mathala ina cross sang ka Mr. Paisin na clearance minishide la du shita tenya with Mr. just number na 12 pass me 12 Mr. Pasong na number 7 just number 7 ni 7 ni line ni left wing ka ba mi back pass to just number 10 ni mi shide ngapai rock thung ga ayar soklo ida throw in hi tena mi just number 8 na pick by hang sai re tena mi just number 8 mi yang ga chak thung ga mathala ne just number 10 Mr. Masungwei le mathala ne sang mi ngapai rock dele number defenders na Clarence mi thung ga kathak jang borji just number 2 na receive ta sa ko laga number 10 captain ni minishide Mr. Kingbom 29 mi 29 na mathala ga na pasai pas mi ga sang bolji somdol number na control sa ko bungda number na simule defenders number na side ni pasai ball with speed pana ka pang mai theda aya so ida throw in he Mr. jersey number Raya pass to jersey number 12 na mathala cross sa sang bolji Tender salak kaya area lagi tak sang mi ka kalashi la kana goalkeeper bana re mai theda goalkeeper mathala na goalkeeper na ka tak sang mi shide somdal wi just number goalkeeper na ka tak sang porji defenders na safe sa sang shide back pass ala shide just number 8 mathala ka sang mi here ka tak sang porji jersey number Mr. Rumsing na simule Rumsing na jersey number 11 ni pasai jersey number 11 ni bang ni number na intercept sa ko phung laga katak sang mi shide Mr. Samuel bang ta sang Samuel na matala na jersey number Mr. Thayam ni matala na kapsang Thayam na simule back pass to jersey number 22 Mr. Rumsing na matala na ko sa ung ni ka wala yang sa mai satang ka hot nai ka clash la kana ayar so theda goal kick hi tena with jersey number goalkeeper Mr. Thaina team captain defender jersey number 4 yang memandung naga pasak bai hangran sadle jersey number team captain yang sa hungamat talai na katak sang Mr. Semi somdol team captain heting na Clarence mi heting pasai miss pasa tuida number na control sa hunga miss control sa ida ayar so tuida throw in ni somdol number na hunga matala na sang here ga sang board number na prosang pasai number na ngap hunga let me sit the number na pe pasa shide Mr. Kingbom na jersey number 12 ni minute 12 na matala na kapsang ni line ni kapsang ni Mr. Masungwei na phone pasai Mr. Somishing na matala na kapsang ni kap ka tapor jersey number 4 in jersey number defenders in jersey number 11 satang nang home dai ka la shila ka na ball with speed pa na kito thak mai theda ayar sok theda throw in ni somdol number na ki ka Mr. Fina maning manai mui dele na wi hi mui dele masabai manai da Mr. Fina who's here to follow me from number defenders number talay thasang milere somdol defenders jersey number 4 Mr. Hami na talay na clearance mi getting na clearance mi tenya mo naman kuliside let me see the back pass to jersey number team captain Mr. Kingbom na matalay na so far kathakta miluside kathakta borji jersey number ngarai ka sa number sa changda Muhammad number 10 na simule
number 10 pek pasai miscontrol side let be shit the number katang side number 2 nang pai kuri side ka makham ya la yaw da Mr. Fina no ji ngui how mai te no hi ba masa bai gi ji mai te hi da dang re ba shu ma ka hi ba ngui sho nau gi ji mai te the free kick som del with jersey number team captain Mr. Semi position yang memandale free kick bang mi yang meman position yang memandale yang kesak prung ka mot talai ka sang mere ka thak ka sang ball si number na control sak bai sai miss control sai da number 8 na kap sang milisi ka thak sang milisi ball ja ra ya le sok the da throw in here let do shit da Mr. Pami Mr. just number Pami na 19 ni Mr. Soli na here milo da Soli na matala sang mi here sang ball ji tanya mo number na kulisi tanya mo number 7 Mr. Number 29 Mr. Nganami ni minuside Mr. Nganami ni simule Nganami na breakfast minuside so missing na control sai miss control sa trade that's number 10 in bangda sangai 10 na breakfast ali number 4 da sangai Mr. King Bomb ni yang maman Paul Hong maman position yang maman matalan ka sangai ka thak sang boji jersey number 19 Mr. Umosona katina ka number 22 na matalan cross sangai sa changdang home diary jersey number 11 sân chừng đừng hôm tay Mr. Yang sân chừng đừng hôm tay cái ball speed bắn cái tiêu thằng mình nó cái đó ai ra sốc thuê đó call kick tên em mình call kick kí Mr. Just number là cứ cái bài không ăn sai đấy short pass to just number Mr. King Bomb yang cái from cái mặt thala này cái sang này cái thằng cái sang board Mr. Semi bang ta sang ấy some dollar just number Semi na just number 2 Mr. thala này cái sang cái thằng cái sang board number na thala này save sa so goalkeeper này save sa so ai are so good đó throw in here let me shoot some dollar just number na cái cái na sai đấy some dollar just number Mr. Just number na batala ni kasi niya Mr. Semi na tala kayo call at yang say ko Mr. Goalkeeper na yon ko naga ni yang dele yang ma batala ni kasi mere central da tasang number na ketika na clearance milisi ni da visit da jersey number na mi bangda tangi ngapai ngomle number jersey number 22 na side pass naga number 7 din milisi ni Maning dah. Mr. Fina. Medic. Punna kang right salo si medic. Mr. Fina. Tadi. Hai lang tapi. Maswoli Kari Alto Cray Aka Park Side Cleaning Kari number na MN04B3733 Red color Alto Maswol Kyangli Park Side Cleaning MN04B3733 Kari Mapuna Gathakwi Lungli Side Samik Vai Gajihi Botale Ishuiter Pung Laga Gari China High Pinaida Nawi Gari Hina High Pinaida Makuyung Baiture Jane Habka Kunodra Karawe Kathagwi Lungli MN04B3733 Alto Hi Meswo We Nara Taukui Mikvai Gijihi Ladri Kapone Ladri Shita Kangera Waksong Rewa Paisa Shitse 16 versus 19 na pag rofunga 7 na pek pasakwi 7 na matala cross ngoi cross akong bolji defenders na matala na clear sa sang side that the shit ka taong side ka ta kong bolji somdalwi jersey number 2 Mr. Kuiwao na lerang sini ka sai function ka sai pag rofunga maksale da Mr. Fina maning ngui haire no hiba ngui haire football ka hiba vayong zangla Phi bakar zang la arata da mong da de bayong sang bakar zang ni ke jini de Mr. Frina makhmiao sai makhmiao putam mi plung la ga frgi ki are ten yam ni mi khwai khanga sa gai ni
Matalang Tashang me, Katakasang Borji, jersey number 7, Mr. Rung Singh heading in the clearance me, Ludwig Sitter, number 2, Mr. Rayana, Katakamizi, Katakata Borji, Mr. Assistant Referee, Maning, we hide. Isi Sabdra Malay Mani, Ishitin Yamang Matapai Mani, the red yellow or Pilat, Kanga, outside Nathan, free kick, Sabdra Richard Chamber, jersey number B, jersey number 4, Mirishide, Mr. Pami Ulananga, Pami Natas number 7, Mr. Rungsing Ministry, Rungsing Namatana, number 11, 11, Pekasa, America, Takata Bordi, Homsai, the ball is bit panic. They will tuck my neck either. Ayar sok create, Ayar sok to Call kick here. They now jersey number quick back on one side. They now jersey number Mr. Terry. Pass to jersey number team captain, Mr. Kingbom. Matalay tala kay nagatakasang miyari, katakasang bolsi. Jersey number 7, Mr. Rungsing heading in a clearance me from that. Mr. Pami na matalay kapsang miyari, matalay na cross asang miyari, cross asang bolsi. Satsang the jersey number, satsang dang home dai, jersey number Mr. Kayam satsang dang home dai ka ball speed pa na tewa tang may na kaya ayar sok tuwede, call kick here. Mr. Goalkeeper na Mr. Jersey number 2 ni miye. Side back ni miye, Mr. Ryan amat talay na katakasang miliside, katakasang bolsi, jersey number Mr. Pami na clearance miliside, matalay na katakasang bolsi. Goalkeeper, Mr. Goalkeeper na, yon kuliside, yon kipungda miyang mamandale, yang kasak plong laga matalak, panglak talak cuirai na katakasang miyari, katakasang bolsi ngapay ngroke, Mr. Pami panglasang Pami na clear sa kabay say ka number na. Ngak plong laga ayar sok tayo ngak sokay da throw in ni jersey number na kuliside jersey number 7 Mr. Rungsing na number 11 Mr. jersey number 11 ni 11 na pek pass miliside number 2 na simule samdol number 2 na side pass ay number 8 jersey number 10 namin jersey number 8 na intercept say ka ayar sok tayo da lalo shit the throw in ni samdol jersey number na kuliside samdol jersey number 3 na samdol na matalay na hersang bolsi tayo defenders pang dasang da defenders na hersang bolsi semi na si pasay miss passa tayo da tayo number 29 na katakasang bolsi hantalo shit number 22 jersey number 22 na cross atay ka kula shilake na kipa ka mang home da thumada goalkeeper na pai kere na yon kuiplung laga katakasang bolsi jersey number na heading na clearance miliside lalu sit the sender along ngapai ngorle jersey number na back pasal shide jersey number 7 Mr. Rungsing ngahom wai kula shilake na ayar sok rodai da Mr. Rungsing na throw in matalay na yersang me here kasang ball jersey number versus jersey number ngapai ngorle number 11 na simung dele Mr. Mahaimong Bastard jersey number 8 line ni matalay na pass mi wai ngapai ngorle back pasal shide miss passa trade somdar jersey number na kuipunda jersey number 2 Mr. Guiwao na pasay miss passa shide the Mr. Kingbom na kuipunda matalay na katakasang boarding home dele jersey number 19 na clearance milishide Mr. Humusona clear outside Mr. jersey number no jingwei haire chida da masa pai mani football with rules liver hiwa ngui ga haini hida da salui ka hiwa mam ya mare da warning ni da yellow card khangami phung laga free kick ki quick ba khangran sai re Mr. Semi Soundary team captain Mr. Semi matalay na katakasang miyari katakasang bolsi tayo niya mo sa elbaksong sangjang klasi laki na polo speed pa na katiyaw katang may nakaya ayar sok tuya da goal kick tayo niya mo jersey number na kuy kabay kang ransay re kang reo hita kang reo mapung laga players being ni isi tayo niya may na issue somderly hita po nga score line li 0-0 ina lay so now da 0 ina wow bumdak lay Chamilo, Jiro akrok teng hai I sang na po mai se, jot hai se, number ak mangla, kani mangla mi holo se the score line is Jiro na wabom dak lai, sapai ka, ngan Camilo guci, somder lai na,
แต่เนี่ยมี players เป็นนี่โป้ข้างไงนี่จิโร่วิขวาวคนก็สามีดูจิโร่วิอัครกเทียงนี่ก็ชามีดูก็สิปองไงเดเลยแล้วลุชิตเจอร์ซี number semi อยู่ปังไอ้เนี่ย7นั่งไปคุย7นะเป็กปาไซเจอร์ซี number 2 Mr. Kuivao na semi ni milushide semi na pasai short pasai miss pasa tu ede Mr. Ryan na clearance mi lalushita ngapaing ro ka Mr. Refrina maning mani kunuk song ai na chida da masa pa pai mani jibang ngui ga hai ni hiwa masa pai mani ishi ching tun hia kharar ga jang hai lak football wi wrestling ngui dang ro ching sila masung hiao se sei ngui da mang ro ching sei de Mr. Refrina makamyaw sen makamyaw kutam mi phung laka free kick jersey number Mr. team captain Mr. Pami Riva position yang memandalai free kick bang yang kesak phung mat tala ke sang kacha ke sang ball goalkeeper jersey number goalkeeper mat tala kai goalkeeper na yon ke phung laka ketak sang milu here ketak ke sang ball ji somdal usai song da sang jersey number 19 Mr. Ungmaso na clear side clear outside throw in here tên em jersey number na mathalan ner sang mere Mr. Mahai mong mi back pass to jersey number limi le side sing mong le phungta khwai sai la lusit dang hom ta khoi le phung ga cross sound khwai sai ka kula shila ga na makhai sok le da makhai sok thue da goal kick jersey number na khoi khwai khang sa da le somdal wi jersey number Mr. Pami main defenders jersey number Pami mathala ne ka sang mere katha ka sang ball ji defenders si bang sang sang Mr. Kingbom bang sang sang Kingbom na katha ka sang ball ji back pass sa dal shi de la lusit ta Kingbom bang ta sang shi de Kingbom mi yang mandale yang ka sak phung laga number 8 mi shi de Mr. Songam sang na mathala ne ka sang mere katha ka sang ball ji jersey number 7 si mung le tene am jersey number 7 ayar wak song ina sa chang na phung ka bai sai ka number na intercept rasa flung laga ayar sok thue de corner kick match we career corner kick ne quarter final he career corner kick he dynamic just number 8 ne chance quick ka vai khang sai ri just number Mr. Songam Sang corner kick we wang khang ran sa de position yang mandale yang ga sak flung laga mathala ne ka thong mere ka thak khong ball ji jersey number Mr. Kuivao heading in a clearance mi clearance kami ball ji la lusit da jersey number lung sang ngom dale ngosat sang ngom dale jersey number lumshirin phungtai number na intercept ta sai hui jersey number 2 we pang da sang jersey number Mr. Kuivao no mathala cross ka sang ball ji jersey number 2 Mr. Raya defender side back dynamic side back na mathala ga na clearance mi clear outside throw in hit la lusit da dynamic number ku diside dynamic number simung le dynamic number na pasai miss passa thue da somdol number na kuliye la lusit da jersey number 7 Mr. Rung Sing na clearance mi lishide clearance mi ka sang borji number 22 defenders patient na clearance mi mathala ne heading pasai ka Mr. Refrina maning mani khangui leidele no hiba ngui hairi no hiba soi hairi hida da ngreu sing sila jili hawi Mr. Refrina hida da ngreu sing ka isi sing dun football wi khangreu hi mare sang mare hiba mahak sang mare sang mare da Mr. Refrina makham yaw san mi shit phung ka free kick ki jersey number Mr. Pami mathala ne ka sang mere ta la ne ka sang ka thak sang ball ji Mr. Semina mathala cross sang lu side cross sang ka thak sang ball ji number na hom bai ka kala shila ga na ayar sok thue da ka khania corner kick chance first quarter final hi ka khania corner kick chance somdol jersey number na kui khwai khang na sai re somdol jersey number Mr. jersey number Semi mi yang sak dale mi yang mandale yang sak ma taleng thong we number na heading na quality am sa khwai sai ka namnai shok thue da number 11 chu Semi upang da sang lu side Semi na ma taleng cross ang lu side number jersey number 20 jersey number Thangsomi
Ari match with senior sama tiga je players aga jersey number 20 sajang deng homa kui flung laga back pass kui ka makamya le de Mr. Frina makamya we ketamaga makamya we sai na kami li flung laga free kick ki Somdal with jersey number 16 Mr. Semi free kick we wang mi yang Mandalay Mr. Semi team captain mi yang Mandalay Somdal we team captain jersey number team captain yang zablung matalang kita ung kata ka ung ball ji call area le ung jangai number defenders na safe sa sangai safe sa sang ball ji kata sang mi ji de number ng home rock ng paing rock ge number ng paing rock flung laga ayar sok lu sitai da throw in hi let lu shit da taina mi number na kuri sitai taina mi number na back pasa le sitai number kingbom na matalang tala ke na kata sang mi sitai tala na pasa ye number 11 and number sa chang ng home le jersey number 7, jersey number Mr. Rung Singh clear outside. Throw in the let Lui shit the dynamic jersey number 2, Mr. Raya Vasina. Throw in quick back on side. Mr. Ngami hear me? Ngami control Saku Longa. Pung Pasay. Number 2 versus 29 Pang Rogley. Number versus number Pang Rogley. Number 7, jersey number Mr. Rung Singh clear Sak Pasay, clear outside. Jersey number Payana, jersey number Rayana. Jersey number 12 li hermi 12 Mr. Panchok na matalan cross sangai cross sa sang board Mr. Semina control sa ko pangda pasai miss control side jersey number 11 Mr. Khayam miss control side ayar sok dai throw in ni Rayana matalan ne sam ni side numbers 11 na pasai ka maning mani da ayar sok ai re da throw in ni Mr. jersey number 11 na matalan ne sam ni 7 na semi team captain ne milishide team captain na jersey number 11 ne milishide Mr. Khayam na jersey number 22 Mr. Lumshirin jersey number Lumshirin goal team sakbai satang da phungdai ka ngapaing rock phung laga goalkeeper na kurishide re borji arari jersey number goalkeeper na simung le ari yari ping ki kama tamare football da phasho khamia bajina hida da kongni chang bailak hida da pisang bailak aina phasho mi sai rules ka sema tamne chiwi wang aina ni ki kama tamare yari ping football da phasho khamia bajina hida da phasho mi sai chiwi wang aina nei ga ji yari ping ni thermi khangai ni ariba ki tainam jersey number goalkeeper na ki khabai khangna sai re mi yang mamandale position yang kui yang ka sak phung la ka matalak banglak chal Chui lak na katak sangai katak sang ball ji Somdal with jersey number Mr. Rung Singh head pass to jersey number 11 Mr. Khayam na pass ay Mr. Semi ni Mr. Semi team captain Somdal team captain ni pangan jersey number 7 nang pa khuli side jersey number 7 simule 7 na pass sal side 16 Mr. Shian Singh miyang mandale ball phungman miyang mandale jersey number 7 ni side 7 jersey number 7 cross ang ka sai ka Somdal with defenders jersey number Mr. Rung Singh award team lakana ayar song sakai plung laga goal kick hi Somdal with jersey number Mr. Pami matalaina kathak sang mere kathak sang ball ji jersey number defenders jersey number 2 na heading pass sa khulung laga pansok bangda sangai pansok na pasai miss pasa dai le semi na kathak sang ball jing pang rok le center along ning pang rok jersey number 2 Mr. Guivao na simungle phungda ka ba sai ka Mr. jersey number no jingui hairi no hi masa pai mani no ya phai ka khang jiba no vakar ka sang ara jiba ngui hairi hiba masa pai mani hiba football we rules liba hiba masa pai ta thamare chida da masa li pai mani da yellow card warning ni da yellow card mi phung la ka free kick hi jersey number Mr. Semi Rivana quick back on side team captain Somdal team captain Mr. Semi ma talang ka sang mere kathak ka sang borji defenders jersey number na defense sang lu side la lu shit jersey number 11 na number 29 pasai 29 na line ma talang ka sang mi kathak sang ei ka sachang dong hom dai jersey number 4 versus number sachang dong hom dai Mr. Pami Rivana clear saplang la clear outside throw in here let we shit the dynamic number na quick back on side number ka chipana queening le dynamic jersey number
cái gì bạn nào cứ chán cái lấy tên em ấy jersey number 8 Mr. Song Am Sang Mr. Song Am Sang throw in người vàng khang ran sa lấy yang jak phung la ma thalai na jersey number team captain ni hear me team captain na jersey number 5 sok le mile side 5 sok na simule 5 sok na pass jersey number 2 jersey number 2 na simule Mr. Raya back pass jersey number 12 number 12 na matala ne katak samile side katak sam porchi jersey number na tala khai quality am sai ka Mr. Goalkeeper Mr. Goalkeeper ne yon ko phung ka katak samile hari sender along sang sang number ne head pass ai Mr. Thang Somi ne head pass al shide lalu shit jersey number 2 Mr. Kuivao na phung da khwai sai defenders na clears sa sang mile shide number 11 mile shide 11 na simungle 11 na simungle jersey number 11 na pasai ke miss pasai da somdor defenders na clearance me jersey number 11 na phung dai re somdor jersey number Mr. Khayam pass jersey number li pasai ke ball speed pan ke teu thak mai na khai da makhai shot thai da ir shot thai da substitution le somdor substitution le somdor we jersey number 21 out 9 in somdalwi jersey number 9 Mr. Jikatmi nagasang wang is somdal khamhang saranu jersey number 9 Jikatmi the somdalwi wang Jikatmi lak rai da aming na Jikatmi ji hau ka da Jikat lak rai da chang gai ya players na akhane jersey number 9 nagasang wang si somdal khamhang saranu ga ji wi sangai dali call ki la le sit da somdal jersey number na khui khawai khang sai re somdalwi jersey number 4 Mr. Pami Rivan ma thalai ka sang mere ka thak ka sang ball ji jersey number 4 defenders the name with defenders na clear sa sang khawai sai ka ngapa chok thue da clear outside da throw in hi la le sit da jersey number na ma thalai na sang me here ka sang ball ji number 2 jersey number Mr. Kuivao no phung da khwai sai the name with number na intercept sa ko ngapai ku phung la la le sit da center along phung sang le sit ai number 22 versus number ngapai roge ka Mr. Referee maning mani ngui hairi no hiba ngui hairi hiba masa pai mare no hiba ngui hairi da football we rules liver hiba masa pai mani hiba ngui shon haure isising dun hida da le ka musung khila khau sei da Mr. Referee za la ga na khong mi phung la ga free kick hi kui khawai khangran salu hairi jersey number Mr. Kuivao somdal with jersey number pack number 2 Mr. Kuivao ang roge goal kick free kick wi wang khangran sadle yang ngajak tale position yang ngajak tale goal etiam sasika pasa sik le matalang ka sang me ka sang ball je number na ngak sang from ga lalu shit jersey number 7 Mr. Somi Singh na matalang ka sang me jersey number 11 simung le Tanya mai jersey number 11 na cross out ball jersey number 29 bang ta sang jersey number 29 na matala ka goal atiam sai ka class chila ka na teu ga makhai shok che da jersey number 29 ari goal atiam ga sa chali misa gai soi gai chu wang ning sui ta gai ning teu gai ma sa lo ga chi pongai hawai ki wang khala che ka goal thai ka gai ga chi ba minute hui along le second hui along ni thai hui ka pai ni ari la tam le ka free ga chi jersey number 29 pongai la khawai ki khala cheka ari koletem ga sa chali ari koletem ga sa chali masang khar jui bang mesak hai jui bang makhai thi ga jui bang ning sui dai sa kha ta jersey number 29 ni pongai la khawai la lu shit ta goal kick tena ma jersey number na khui khwai khang na sai re tena ma jersey number goalkeeper Mr. Theri yang ga chak phung la ga ma thalai ni ga sang me re ka thak ga sang ball je jersey number 2 na control sa kui pung da pasai miss pasa thai da Mr. Pashin tene mai Pashin ni bang da jangai Pashin na jersey number 11 ni pasai number ne heading pasai miss pasa thai da la lusit da hanta lusit da re pol ji jersey number phami bitang bang ni da jangai
jersey number defenders Pami nama talan clearance minus de sajang dang home le sajang dang home dai ka ball with speed pana ka teu ka thak mai na kai da ayar sok thuai re ayar sok thuai da goal kick tenia mai goal kick tenia mai goal kick khi khawai khang ran sa le tenia mai jersey number goal giver na matalai na kathak sang mere kathak sang ball ji jersey number 7 na somdol 7 na heading ina matalai na cross sang mi cross sang ball ji tenia mai number na pai kholi si number 2 na ngapai ko bungda kathak sang ei miss pass sa thuai da jersey number 22 somdol with 22 lum sirin na matalai na cross sang lu si de la lu si da 17 na heading pass sa lu si de number 2 li mi miss pass sa thuai da number 17 bangung sang ei 17 Bas jersey number 11 in Bangla sang side tenia min jersey number 11 matala ne kathak sang mere cross sang e Phami Mr. Phami Riva defenders na clearance milu side la lu side jersey number 19 na kathak sang mi da tenia min set box song set tang bang rok le number 12 na clear outside throw in here la lu side somdor wizards number na quick by kang ran side somdor wizards number na matala ne sang mi Mr. Semi, team captain, somdor team captain simule, yang ngachak phrong laga, jersey number 2 limi, jersey number 2 na cross sound ka baisa ye, la lushit, phungsang lushit ere, sandal along sang ere, number Mr. Pansong na matala na cross sang board Mr. Phami na hitting na clearance mi, la lushit, number jersey number na home hui phrong laga, number lipek basari. Number 11 bangda sang liside number 11 na matala ne kap sang mere line li leving ni matala ne kap sang mere kathak sang boarding pang roge Mr. jersey number na ayar ma sok sak vai sa chang de hot nai ka gala shiranga na ayar sok thye de throw in ni tena ma jersey number na 11 ne sang mi 11 na tek pasa liside la lisida Maning mane chawi Mr. Fina khangui le da free kick gi somdor jersey number na quick by khang sai re somdor Mr. Phami na mathala ni kathak sang mere kathak sang ei ayar sok thue da throw in hi tena jersey number 8 in the quick by khang sai re mi yang ngachak from number 10 ni mathala ni sang me here ka sang board jersey number na 12 ni pass mi li si de 12 na mathala cross sang board number na pass ari number 7 na sa chang nang home dai ka kala shila ka na makai shok the da ayar sok le da goal kick somdol wi goal kick kai ka bai khang sai re somdol wi jersey number ka bana queen ni goal kick Somdol with jersey number Mr. Phami defenders Phami Riva mathala ni kathak sang mere sandora lo ni kathak sang mi kathak sang ball ji tenia mi number 10 na kui number 10 ni pangan ni number nang somdol number nang pai phung 7 na kathak sang mi number 7 Mr. Rung Singh ina jersey number 7 sing pai ngoge Mr. Rung Singh na heading in a clear sa mga clear outside throw in hit the shit tenia mi jersey number 2 Mr. Raya na mathala ni sang mi here ka sang ball ji number 10 na kuliside number 10 na back pass just number 2 10 eliminate 10 na mathala na kapsang mi kapsang borji jersey number bang rock jersey number 29 pasai ka miss passa thuida goalkeeper bana re mai de goalkeeper bana yon kuliside yon kui from the mathala na katsang mi kathak sang borji defenders na heading in the clear sai jersey number 11 bangla sangai jersey number Mr. Khayam somdol khiyam na mathala na cross aung ka kala shila ka na ball is pana thak mai thwe da ayar sok le da goal kick tena mai goal keeper na Mr. Raya le pasai side di pasami Mr. Raya na kita sangai pasai miss pasa thwe da number 22 na phunda 22 na thak ta minute de katha ball se Mr. Phayana clear outside si da
throw in here that we should some dollar just number na quick fight na sadly some dollar just number jersey number 7 nama talai ke sang mese ke sang borji jersey number Mr. jersey number thang somi na ko le tiam sa ke bai ngai ro ni ne ngare ki ke bai sai ke number intercept ra sa ko phung ga la lu sit ta te ne number quick sang borji samdol number na ko lu sit te ne number 7 Mr. somi sing number 7 somi sing nama talai ke sang yare ke sang borji jersey number 29 bang ta sang jersey number 29 ba sai miss ba sai da some number defenders na Clarence Milishide la Lushida ka tagsangai ka Mr. Referee assistant referee na awi red yellow pilan si kangka phang laga maning mani ishi tenyam malai mani ishi samdar mang mata bai mani siwa offside ni siwa mamya mani siwa masa bai mani sida da sa ka hida da ta bai ka hiba kol chang son haure hiba mamya mare da Mr. Referee na makamyaw san ni phang makamyaw kutam mi phang laga free kick hi dynamic just number Mr. Kingbom mi yang sak phung laga matalai ka sang mere ka sang bolji somdol wi kol nglem sang ai somdol wi kol area sang lagai number 6 sing pas ai pek pass just number 2 Mr. Pansok wi pangta sang si pansok na matalai na Mr. Somi sing na simule Somi sing maning mane chawi no wi chi ba mui hai re isi somdor malay mani isi tenya mang mata pai mani sida da ta pai si chiba kol chang son aure hiba masa pai mare da makam yawi san khatam mi ri si thang laga aboli si de Mr. Pamina Mr. Chess number thang somi ari match wi senior sama ticket players akane Mr. Thang somi nama thalai da cross ai somdor bang ta sang si de somdor bang se mulai somdor just number 2 na Mr. Kuibao na phung ka bai sai ka Mr. Frina maning mane da makham ya lai ri da makham ya wi san makham ya khutam mi le sit phung laga free kick hi samdal just number 3 ka bai na sai samdal wi just number ka ba na khoi ni le free kick chance ka bai na sai le samdal wi just number Mr. Semi Riva team captain free kick wi wang mi yang man position yang man dali yang sa hung ta la gai ko le tiam sai kan number defenders na heading in ma thalai na clearance mi from ga la lushit da Mr. Semi versus number nga bang ro lushit la lushit da Mr. Semi sing just number 7 bang da sangai number 7 ni bang ni number na intercept da sai ayara sok thei da throw in hit la lushit da throw in ni kachibasi na khoi le number 2 na khui ka khang nan sai ri somdarwi jersey number Mr. Kuibao thalai ne rasang me kamaning mane jawi Mr. Refina ngui de le no hi ngui de le masa pai mane da makham yawi sai makham yaw khutama kamili shit thung ga free kick hi khui ka khang nan sai ri dynamic jersey number Mr. Team Captain free kick bang mi yang man position yang man dele matala ni kasang mere kathak kasang borji jersey number 2 bang ni sing jang jersey number Mr. Kuibao no simung dele mi yang man po hung man thung ga cross sound ka bai sai number na save us out laga ya sok thue da let me shit the number 2 la no si de Mr. Kuibao simung le somdor jersey number Kuibao versus dynamic number ga bang roge number versus number nga paing roge number 7 na kuriside number 7 na pek pasai number 8 na kuriside Mr. Songam Sang na pasa ka bai sai makai shok thue da throw in ni somdal which is number na ki khabai kan sai ri somdal wi jersey number Mr. Semi Riva team captain somdal team captain matala ne sang mere hero ka sang bolji jersey number na control sa goi phung laga back pass to jersey number Semi Riva Semina matala na cross out home balls Mr. Sian Sing na heading in clearance mi clear sa sang balls Mr. Pami Riva
jersey number 4 listen kan jersey number 4 nama talai na kathak sang mi kathak sang ball ji defenders na heading na clearance milisi de talai na kapta mere kapta ball sang dang hom de sang da jersey number 19 versus 29 home from 19 na re me the 19 na clear sang milisi de Mr. Semi Bangta sangai Mr. Semi nama talai na sang mere kathak sang ball jersey number 11 sang dang hom dai jersey number Mr. Khayam na thala kai na home hui from ga cross out me cross out me la lusi da jersey number 2 na chumudre jersey number 2 na phungdre atam wi long ne khangrao sa hau gada first half chang gada jersey first half kup chang gada minute khani hi adet sami gai ne additional time minute khani sami gai ne jersey number talai na 11 mi 11 number talai jersey number 21 ni ka ba mi ni jersey number 21 sak 29 sak tang hom ba hoi re hom ba ye ka kala silagana ayar sokra dai da ball with speed pana ke te wa thak mai na kai da ayar sok thwe da goal kick ki somdol with jersey number na quick wa khangan sa dai somdol with jersey number ka pana ku sani gle somdol with jersey number goal kick quick wa khangan sa re or themla kai da short pass sa goi from laga jersey number 4 Mr. Pami Rivana ma talai ka sang me thang somi bang sang sang thang somi na lovely pass ai ka miss pass sa thwe da number na kuri de number ng bang ro ka no ya pe ka khang jing mui hai re da Mr. Rivana call me from the free kick ki dynamic just number na quick ba khang sai re dynamic just number team captain Mr. King Bob dynamic team captain ne free kick wi wang mi yang man le position yang man le dynamic jersey number team captain yang sa khung ka mat talai ni thai ka da ball jersey number goalkeeper la save sa number jersey number 29 na goal team sa ka bai sai ka kala shila ka na makai sok thei na nai sok thei da ayar sok thei da number na ngak sang shi de ngak sang ball ji ayar sok thei da la lu shi de tene mai number la throw in kui bung da jersey number 8 di jersey number 8 da bung tak bai sai number na intercept sai ayar sok lai da number 8 na hair sang mi shi de hair ga sang ball ji number na heading in a clearance big bai sai head pass sa lu shi de number 8 na number Semi na si mung de some the Richards number team captain Mr. Semi versus number ngabang road le satsang dang ngabang road le hom le phungdai re thak la kaina phungda bunga jersey number na mathala cross only shi de defenders na control sa wi ka atam moi long le khangrao sa hok da first half hi Tainem 0 Somdol 0 the first quarter final hi 0-0 in the first half hi kupsang gai ni yariping ariba kasi kita na sa mangai la ngasir pingai la atam hunna khoi bang atam mi dele second half bang saki sang rom ni si hunna ka atam pingai re ka chi yari ping la hangai dele Hello, Tainem katam nau long kala Somdol katam nau long we team manager Kanili wak hunka half time atan mili Champai rungai dale jena manager Kanina kwao koni shadale aka stage li karamilo jihi yang sina kwesa dale hang lusit ke Tainem we team manager football we team manager kala Somdol we football with team manager nani khani le unna kai wa chan paisa rungai de le je na minute aka khani wi wang spare sa mi wai ji kya si ne po de le khaching ra da stage le khara milo atam ma jang mare khang han aka khani ma sa laga atam mi ma sai la hut ka mang hui ji ne je na stage wa manager khani na rami wai ji kya si na po de le
Hello. Hello. 33rd General Conference Singtung Kitam now long we 33rd General Conference we Gagatuma Zimik Show. Gagatuma Zimik Show we men's football he career match Sada Somtel versus Steinem. Somtel versus Steinem nangarew the cleaning a refers of the scoreboard the Somtel 0 Steinem 0 the 0-0 in ang real de cleaning he gagap mashida minute pangaw ibang pre kwilaga real pok reora kala he gagap mashida second match he Dashar versus Ringwi Dashar versus Ringwi nang real ki gichine Dashar ay na Ringwi na Adam chala ko na report sa mi ay ning siye he gagap mashida kukaleo the lineup sa mi kawai Adam Bashmanda players kanina lineup sami kawai gaji hila jitedele ringwi katam na long we football real mi gaji your shopping we aming bashok miga somishim aungshi team captain jersey number 10 somishim aungshi jersey number 10 Temshang Ahum jersey number 11 Temsing Ahum jersey number 17 Ungresem Ngalung, jersey number 15, Ngashan AS, jersey number 3, Potter NK, jersey number 2, Termi Ahum, jersey number 4, Tuingayung Ngalung, jersey number 13, Ramyek Magang, jersey number 7, Soring Ngalung, jersey number 9, Rinchang Zimik, goalkeeper, jersey number 1, Matot Zimik, assistant goalkeeper, Mashinrin Ahum, bag number 8, Sohen Ngalung, Shun Shing, bag number 14, Naningkui, bag number 12, Akar Ngalung, Temshing Magam, Hawung Ahum, Ringwiwi, Yaron Bing, Ringwiwi, Yarsho Shokla Kahaya, Ngareo Tela Kahaya, Ringwi Katam na long with football, Reo Miki Gachiping we Aming na China. Hello, are we here? The name katam now long we football men's football team we manager le hunaka kita ada kanghani aka kani sangai delay Mr. Manager. Are we first half real guy le somdal ina the name nashi team real guy the play le no we strategy ye kahai kala no we plan sa guy atisu da real leila first half pe. Hello. Okay. Ari iram nang rau dak lei hi. Iram na ye khai chu ina ya. Cha da chap cha ma ji la rau dak ne kha thum hi kai khana wa nga tei da. Jaga lung ni jang de na pressure lei de nga tei da sa chu khai ida hi lei sok da lei. Ka ari jang am thala ina sa lei. Ye khai chu ina ya. Okay, ni chere taga second half real with the leader lei kiwi area li or kiwi position li improvement sangai de lei. Ari ba hi wei attacking li improvement sangai lei jaga iram hi attack li miss sa lei. Okay, ni chere na chiwi opponent li mai khaya sambang vai mai gi mi vai goal kya kai na chi han de lei. Isina sa ba tha 1-0 ina. Okay, thank you. Ning Shinai. Next interview by he. Iwi call commentator na. Are we Sondal manager le Rakui Mirun Adam? Ning Shlagere. We co-host le. Are we in a Ishiwi opposing team? Sondal katam nolong we manager Mr. Yangmi Rivali. Question ang hanay nila. Welcome sa pile. No ming introduce mo jo. Ming Yangmi Riva. Mr. Yangmi Riva.
aya John thumai na playing rio ra gai li da star ka chung the le na shi team liang matai la kai na Mr. Thangsomi jersey number 20 Mr. Thangsomi hi call la chung the re senior most player la sa da le ya as we play hi hi goal score sa tra kam the da le mane hi ka tha je na we play hi na out of 10 lead rate sa lo je kya khasara laga GQ bang lang na hapmang han kan bedo 다다 senior side 아이 다다 danger lasa 다다 senior ang side 다다 junior binela kikle samyo alert samyo 제다 망로 살라 다다 at least she striker me to 다다 out of 10 다다 5% 다다 yang 지위 장나 하이 미 해나 da arena na hangai ashi hi defense na mathap lungai na score ma sakher ga ninga awis stamina levat khai wangai na da ngazan hau ki da score ma sakher ne da phani to na ka ji ba wangai ne da phani to main ba 아루아루 항세 지가 다다 아위 강간자는 님네 그다 이슈 빠싱 바예 다다 알리 다다 다다 맘이 그래 알아가네 양 지방에 다다 아루루가 ningsla gare ara yu ka khani question ni da dang han ngai ara goal hi itum quarter final sa lom nimla itum penalty hi hena decide ka sa hi da ring phala kaim sa manim nimla jen ara goal score sa ra je ga ashi with defense sa khai phung gi jine nimla yang or nashi defensive panga phung gi je khani ya ka sa gi jilla ara nashi hi defensive fa nang reu ngai da le ka juni ka attack hi mer wei da sangai le to nana defensive fa nang reu ra je ka ka da panga ka vai sai da le players kachi ka star ho sangai da le or nashi na attack hi mer mai sa ra je ka kachi ka players li ho sang la ka mer mai sangai da le kla jina with opening share samil jo 시 attacking mar mai sara 지가 시 defend ka 다다 그 때가 slow 사 레고 얘나 outside the box yang ka wena attacking mar mai sara shi ariba okay hanga hai chi ne ka ari performance somtal performance hi pangara ji shit ka sang le yar sai corona manager khani wang pang la nak phemi sai Yari Ari team manager kan juine team coach kan juine yang ka ani ne ngan ga da khle juine yang ka khang ro hi Ari ba ka changkat panggang rok ra ka changkat matha mai lak rei ka chi shit ka sang ka chan lai chawi Yari ping ka phing na chi da le lak re re ka khui Ari ba second half of song re ba khwai sa li shi dau se second half ho ke da phela long ni changai re Ari quarter final here na man of the match le phao ki ni china players ping ni la hida la tharming ai no na ngro ki ti na ngro da khai hi no best thing ku shop la ka ngro ti thailo ka la man of the match la na ungda ka bai na khui ka bai salak lo ka chi hi players ping li isi samdar ka la isi te ne me pongai de li team khanini wi players ping ni hida da pongai de li chak shiningai kala malung khabat ning ma khwa ning phanin katong khanuk le hai la ka discipline khamatha ningai khamatha chena yaruli ngaro chi thelo ka chi hi tenam kala samdari players ping li re mai thi da pongai de li
hapok la khai re hapok phung da Mr. Semi team captain nam thalai ne katak sang mi katak sang bol je han dali da semi pang da sang si de lad li sit da semi ne katak sang bol ji defenders jersey number na Reo hi hita da reo mandale le ka next match ling reo wi de kle du sarai na ringwi nani sinala sapai ka khangran sa khwi le ka ngarai mi salo ga chi hi la du shita nani si team ni pongai de le next match ling reo wi de kle team kani ariwa khangra song re ba khwa sa se corner kick ke tena ma jersey number na khwi khwa khangran sai re tena mui jersey number na matalai na danger sala ka area le ka sang la ka number jersey number na matala ka ya call at yam sai ka kala hila ka na makai shok thuye da call kick ke Mr. Phami Ruiwana jersey number 7 ni mi jersey number na kata borje satang na Mr. Thang Somi are match wi senior most player ni Mr. Thang Somi matalai na pasa ko phung laga right wing win number 9 na cross ka ball the defender just number king bomb na clear outside call kick ki tena mai call kick kui ka bai khangran sa le call kick tena mai jersey number goalkeeper Mr. Terry W Simrai na kui ka bai khangran sai re mi yang mandale position yang mandale goalkeeper bang yang sak phung ga matala ne ka sang mere ka sang ball ji Somdalui side ba song ngai number team captain Somdalui team captain Mr. Semina clear outside throw in hi let the shit the jersey number 8 na khuli shide jersey number 8 na matala na here sang me number 7 ni Mr. Somi Singh here sang me control sa khu ga phung sang ka bai sai number 7 Somdar 7 rang a pai phung na distribra sa phung ga air sok le da let the shit the throw in ni tena mai number matala here sang me here ga sang ball ji number Phami na defenders na clearance me sa sang dang hom dre number 22 versus 20 sa sang dang hom ba thoi number 22 Somdar reserves number 22 na word them la na phungda khabai sai kha number nang pai goi phung ga sachang dang pai rock le tena mai number 28 na Somdar number ng pai rock phung ga pek pasa khoi shi de la lu shit da musung bai limi musung bai pang na number na khoi shi de tena mai number 20 pai number nang pai khoi number 4 just number 4 team captain mathalai na clear sa sangai la lu shit dang pai rock le moham dai na just number 7 Mr. Rung Singh Somdar jersey number 7 Mr. Rung Singh sachang da phung le jersey number 7 Rung Singh phung ka bai sai ka number na jersey number 8 na disturb ranga pai phung la ga yar sok le da throw in the shit the jersey number 7 na kudi shi 7 na matala na sang me jersey number Her Xang Board jersey number na Her Xang Board defenders safe sa sang shi de clear sa sang shi number 10 na si mule tena mai number 10 na pasa ye miss pasa to ye da jersey number Mr. Rung Singh na number 9 Mr. Jigat Mini Mr. Jigat Mina pek pass jersey number 7 na mathala na kapta me ka bata borji jersey number 2 na si mule jersey number 2 na phung ka bai cross sound ka bai ru yang ma pol phung ga ka thang borji Mr. Mahaimung na katak sang minus de clear sa sang de la lusit ta Mahaimung na kuli de Mahaimung na matala na kap sang me matala na cross sa sang ngai ka number na ngom da re sa sang no hom dre jersey number Mr. Phami jersey number Phami na matala ka na clear sa sang ngai clear out sa de da throw in ni tena ma jersey number na kui khabai khang sai re Painting the Zangi Ji participants being Ishui High School, Ishui Tenam Government High School Chili Churches being Nangarai Here briefing with painting the Zangi the clay participants being
Government High School Chili Report Samilo. La Lishita, Kangravak Song Revali, Vajasi, Somderwi, number Mr. Kuivo, Pek Pass, this is number Pamina, control Sabu Matala, Mr. Kuivo, heading Pasai, Mr. Semi, Mr. Tim Captain Takurishide, Pasai, Miss Pasa to head number, heading in the clearance view. Number 4, just number Tim Captain Matala and a crossai ball with speed Panagate, Utang Matia, Ayar Sok Lady, Ayar Sok Trader. Call kick is some the number Pamina quick back and runs out the Mr. Pamina Matalina got some me, got some boards in number head passai, miss passai there, the name number Kunda, the name number 10, Nasimule, the name number 10, me young man, Paul Pumandre, Satang the Pungle, number in the number Satang the Hombangi. Satang the home rock a ball with speed banner, Tangway Nakada, a year sock created, a year sock created, throw in the let do shit some the Richards number Talang, here goes some board, Mr. Just number 20, 11, Talang, call them say, Mr. Call Kamiona, Lisa Hogata, goalkeeper banner, Yuan Gufunglaga, the Taksanga by me, young Mamandre, position young Mamandre, young Zakrungaga, Matalani, the Taksang Katakasang Bolji. Number in the number of home rock day, number 9 versus 20, Pek passes, there's number Mr. Rungsing, Pek passes, there's number Semi Riva, team captain, the simulate, pass Sang Rock from Laga, just number 11, just number 11, Matana, just number 21, 29, just number 29 versus 19, Satan home die. 19 bana award team lagana ayar song sakai from laga let the shit the call kiki some the just number na quick back and side hapokli sit hapokli side backly pasawa from laga katak sangi ka Mr. Referee maning makamya lay da ayar sok haini no je kan sok haire the throw in ni Tenyam limited, Tenyam number Matalina, Talina, here's some me. Paul Bana, Pungna here, died, I also later, throw in a Pungna here, died, call kick, some del with just number 4, no quick back and answer, some del with just number 4, Matalina, Katakasang Bolji, Mr. Tongsomi Bang doesn't it, Tongsomi Bang, and number 10, number 10, number 10, the Pundak by Mr. Refina, money. No, it's in we Harry, so Harry, Mr. Referee. Sit out the Masali by money, warning me the yellow card Kangami from Naga. Yellow card, Migani, no mamma tamani, no mongrel team negative one coming, money lack money, ning a sermon, the real low, the Kamigasani. Let me shit the Zita the Masa by money, warning me the yellow card Kamigasani. He doesn't some man delegate out of Hangai. Tenyam we team tenyam katam no long we players being the tone sang the uniform football me are now being wearing the shina being wearing the uniform sang the like tong hi masui entertainment basina donate sa kami uniform journey china hida the tom mi the like telaga masui basila chung ganin shiye masui basu at mangala mga khimere no ka chi masui basila pongai de hida the national being ni cái tôm mi đã lấy thế là cái sản xuất những gì nào đó là chất bảo cái đặc lấy cái tôm là đi là mang cái khuyên sao đó nữa cái gì hàng ngày mà ta là cái cô lấy tiền say rất chăng đó mà ta là cái cô lấy tiền say ta là cái cô lấy tiền say cái Mr. Goalkeeper này save sa cái vai say cái mà cái shock thuê đó goal kick khui cái vai khang ran say đấy Yaripin, Kika Matamani, Kika Matamani, Medic, Yaripin, Kika Matamani, football the Pasok Kamia Bajina, football the
yekso rules yekso khamia bazna football phaso khamia bazna hidada konglui chang bailak hidada satsu bailak pisang bailak ina phasok mi ai sai chui bang ina nei ki kham tha ma nei ping bang lak khai sa sap lak khai ya ron ping mang nei hunna khawya longli ngakal thi phung laga khang sang ro ka sa da thing ro hau ki ke chine ge ji ya ri ping li thermi ngai hawi khiwang khala chi ka pisang khai konglui chang khai khalai ju bang ya ri ping ngachi hai sa pai shine ge ju bang ya ri ping li thermi khangai ni ki kham tha ma re sa sap lak khai ping bang lak khai ya ron ping mang nei ge chi ya ri ping ni po ngai ni kipa naka ningrin nei da alisa sing sak house nei ali ka thak chi house nei ali kong lui chang sak house nei da ka samaning lak pani ka khangro paina da sana hau ka da ju wang aina nei ki khama tha mare hunna khawe along ni ngakar thi phung laka khanga sang ro ka sa da thing ro hau ki chi nei ge chi yari pingli pongai hawi ki wang khala je ka pisang khai konglui sang khai ji wang chi hai sa bai shine ge ji wang khang ni ina ma hang mala chapla khai ping pang la khai ya no ping mang ni de ngakar the phung de khang sang ro ka sa da thing ro ho ri de ina ma hang mala hapok lu shi thai ri Mr. Phami na ma talai ka sang me ka thak sang por center ala sang nge Mr. Thang Somi just number 20 ne 7 ne pasai 7 ne just number 9 ni mi ri shi de 9 na tang som yul pek pasa ko bunda 9 na hanung si de la lu shita just number in number nga pang rok de 7 versus 9 nga pang rok de just number 9 simule 9 na past just number 15 Mr. just number 15 Mr. Semiriwa nga pang rok e ko Mr. Frina maning mani ngui hairi nawi chi ngui hairi nana wayong sang ara chi ngui hairi nawi wayong wakar sang ara chi ngui hairi jiwa masa payamani jiwa masa payamani hida dang re ba shuma ka masa payamari masung phila khausi de wasir je khong mi phuna ka free kick sanskrit ka ba khangran sai re Mr. Phami Samdarwi just number 4 Mr. Phami ne matala ne danger sala ka area ka takta mere kathak ta borji number defenders ne matala ka na safe sa song mere dynamic defenders ne safe sa song mere throw in ni Samdarwi just number na kuye hanung ni side number wila hanung ni side la lu shit da phung ka ba sai ka dynamic number na receive ta sa koi phung na ka tak sang mere number 29 me 29 matala ne pa sa sang ni kathak sang borji Samdor number pang sang sang Samdor Mr. Semina matalai na pasale dynamic number ng katak sang borsi Samdor with set box song sang da Samdor just number Phami na matalai na clear outside ya sok theda throw in ni dynamic bang khui ka bai khangran sa le dynamic khui ka bai khangran sa le players p dynamic Samdor ngrew man laga khawao ko ni ka shami lo score line ni 0-0 in a pomson ho ga da 0 na wow da khai ka shami lo 0 akrok thenglak in a wow pom da le ko I sang na pom hai re akhamang la khani mang la mi haw lo si I chot hai re I sang na pom hai re akhamang la khani mang la mi haw lo si da Jirona wabom daklai sapaya ka ishi tanyam ishi somder ngan kami holo guchi players pingli pongai jiro we akro ka thiangji ka lumasan mi de thaimi la holo ngan kami la holo guchi players pingli pongai la lushit da hobok lushidai re somder defenders na katak sangere katak sang polji number na pasai miss pasai da ya so da throw in ni just number 7 na throwing quick on the Hersang balls in number na clearance me number 22 na pasai miss pasai da ayar soktere throw in ni Mr. Songam Sang dynamic just number 8 number 29 here me number 29 just control sa wi phungda number Mr. Musungbai ne 20 back bastard just number 4 number 4 na young sa phung ma talang ka sang ne ka chak sang balls just number Mr. Phami na hitting and matalang na clearance milishide la lushita ayar sokleda throw in ni somdal with just number quick back na side mi yang sa phung ka matana ne sang ni her sang bolji just number 11 na
la du shit ta thak la kaina sikui da dang hom ta ko long ga pol si mung la ra pol ji ana kui ka bai sai ka pol with speed pa na ka teu ka thak mai na kai da ayar sok thue da through goal kick hi tene somdol just number na kui ka bai khang sa le goal kick mani out nei jere throw in ni kui ka bai khang sa le somdol just number ka span kui ni le throw in somdol just number na matare ne sang mere her ka sang ball ji tene mai number 16 na kui 16 Mr. Sian Singh na phung ka bai sai ka just number na khangui sa ga ji wang khion le ga ji wang maning mani ngui hai re da Mr. Referee na makham yaw san khutam mi ri ship phung la ga free kick hi tene mai just number team captain Mr. King Bom na kui ka bai khang ran sai re tene mai just number 4 Mr. King Bom position yang maman dale free kick wang yang ngajak belum kemat ta lain ka thong se ka thak khong ball ji defenders just number 4 Mr. Pamina heading in a clear south on the clear outside ayar sok theda throw in hi dynamic number na quick khabai khang san le dynamic just number 8 Mr. Song sang number ta lain sang mi Mr. Semi bang da sang semi na head pass ai ka thak sang ball ji dynamic number 20 na kui si 20 na Mr. just number 10 ni mi si de 10 na se mun le 10 na mi yang man ball phung man le just number 10 back pass to just number 15 Mr. 22 pass 10 ne pass alu si de number 2 na pai khori si de just number 2 na pass ka ba ball ji ngapai ngrok le just number 4 in the number ngapai ngrok number bang da sang si de 10 mi 10 bang da sang si 10 na pass ai ka miss pass sa thu da ayar sok ai re ayar sok thu da throw in hi somdal just number na mathai ne just number 2 li sang mi 2 na back pass alu si de 2 ida nong si de 2 na sim hung le just number 2 na mathai ne pass sang ai lat li shit da number 4 bang le ba sang si number 4 defenders just number 4 na mathai kap sang mi kap ka sang ball ji somdal with defenders 19 nei sa da 19 na mathai clearance mi lat li shit da ka thak ta lu si de ka thak ta ball jing ka pai road le sa chang dang ka pai road le number na phung le number 22 na mathai na Mr. Semi team captain ni mi team captain na number just number 2 limit number 2 na pass ai miss pass alu shit da miss pass ai da ayar sok le da throw in ni la lu shit da somdal with just number na quick khabai khang sa da ni somdal with just number mathalai na just number semi li her sang mi number 4 bang da sang e then number 4 team captain defenders we bang da sang e number 29 na kuli shi 29 mathalai na kap sang mi kap sang ball Mr. Somi Singh bang da sang e number 7 Mr. Rung Singh na clear outside throw in here la lu shit the dynamic number na quick khabai khang sa lu shit ai re dynamic just number 8 mathalai na just number 7 here sang mi just number 7 home by ka ball with speed pa na te ko thak mai the da ayar sok le re ayar sok the da goal kick hi somdal just number na Pami riwa ta lai na ka sang mi number na heading in clear sa sang clear outside throw in here let you shit the somdal just number 7 just number Mr. Rung Singh na mathalan ya sang here sang ball ji just number 2 wi pang ta sang just number Mr. Kui Wao na phung bai sai ka ayar sok thue da throw in ni to Mr. Kui Wao na mathalan ya sang ball power speed na te thang mai na da goalkeeper bana re thue da goalkeeper na yon khuri shi de goalkeeper bana yon kui phung na ga mi yang mamandle ka thak sang bai yang ga cha phung ga so far ma ta tala ga na ka thak sang me re ka thak ka sang ball ji Mr. Pami defenders na ma tala ga heading in a clear south clear outside ayar sok thue da throw in here let lu shit the dynamic just number 8 na ka thak sang me here sang mi shi de here sang ball ji just number 29 na phung ko bai sai ayar sok ra thai de goal kick somdal number na phiri shi de somdal number na just number Mr. just number Kui Wao na back pass just number Mr. Rung Singh pass the Kui Wao la lu shi ta Kui Wao bang da sang shi de Kui Wao shi mung de pass to Mr. Thang Somi ne shi mung de just number Thang Somi versus just number ngarai ga sa number ng bang ro phung ga ayar sok le re ayar sok thue de
throw in here Somdol jersey number quick back na sadly Somdol with jersey number 7 Somdol with jersey number 7 Mr. Rong Sing na matala na line here ta mi Mr. Thong So mi here sang mi ka maning manai chawi assistant referee na khangui le de da awi red yellow philan je khanga phlong laga free kick ki quick back na sai re free kick ki quick back na sai re Mr. Semi Riva Somdol with team captain Mr. Semi Riva free kick wi bang mi yang man position yang man de yang ngajak rung laga kathakung matalai na danger sala ka area na kathung lakai kathakung ball chi jersey number na heting pasal si de number ila hanung si de ngapaing road le Somdol with number na matalai crossong si de crossong ball chi number 20 na matalai na clearance mere Somdol bang sing dangai Somdol jersey number Mr. Kuibao na phungta ka pai sai number 16 na rang pai let lista number 20 limit si de 20 na simule 20 wi pangai na Somdol number 7 Mr. Rungsing na semi pass test number 20 pisangai le ayar sok thei da throw in ni ka sipai na queen le throw in ni tenam jersey number Mr. Pashin na matalai na sang mi hero sang board jersey number matalai na katak sang mi re jersey number Mr. 10 na matalai na katak sang ai katak sang board le ki pa khana mang hom da thuma da goalkeeper na ngai ron ne yong ki phung ga goalkeeper na yong ki phung ga number sat pek le mi number 22 mi si Mr. Lumsirin na simule phungta pa sai Hello. Painting Lizang Giriklay. Units aming sabit masarang da play. Ari katak lungli high school wijli. Ari katak kuya lungli report samilo. Ari katak kuya lungli report samilo. Painting Lizang Giriklay. Units aming mamigarang gachiping. Ari katak lungli high school chili report kasamilo. Natumna report marasa ka haupok mamanaura. Ari dazang kaiping haupok aura. Ari katak lungli high school li report kara sa milo. Let me shit the Kangra walk song about Vassal Shitsi Nishi Ring Pai is a singdun Ngalala Matashun Sunina Kala Atam Chalakina Singte Lakina Hidata Mahwani Wami the Clay Telego Kazankat Ring Pai Kala Nishi Kazi is a singdun Camberas Secretary hanging idly. The Lushita Kangra was on Rebasi, jersey number defenders Pamina, Matalina, the Sangere, defenders 22 heading a clearance, the Lushita Handaye, jersey number. No, it's money, Titadaman number money, Jiva Mumia money, the Mr. Frina Makamia or San Makamia Kutami, Shipungaga, the policy day, Mr. Rungsing na katak-sang miniside katak-sang board tenyamu jersey number 16 Mr. Siansing na pasay Miss Pasa tuya jersey number 19 pasa lushide Somdol number na matalay na Mr. Semi team captain ni Mie team captain si Mundle Semi na matalay kapta mi katak-kata board ngom tay ka maning mani chawi assistant referee na ngui hairi isi tenem malay mani isi somber mang mata pai mani chiva mamya mani da awi red yellow philan che khanga prong laga free kick ke tenem number quick back na sai re substitution leidele Somdol with substitution jersey number 11 out 30 in 30 Mr. Rinti Nagasang Wang is Somdol come hang Sarana Gasi who is Ngani number Kamataga so I Matak Mayagat Sangli Gaini Haboli Shipunda Somdol with Sabak song Pine Rockly
Mr. Semina Simule, Semina Pasai, Miss Pasato, number 10, Takoli, Daniel, just number 10, number Katewana, Punta by Saika, Kalashilakina, Ayara Sogleda, throw in me, some the just number Mataran, here's a Mary, here goes some Wolsey, number 9, heading Pasai, number 11, the tank by Holiday, just number 11, Punta by Saika. No visible line cross, because how mighty, Mr. Assistant Referee. We red yellow pilans hang me from the throw in here some door number milishide number matara number guitar Mr. Renting no easy we had I hear so what I no we had Mr. Fina call me from the throw in here dynamic just number Kurishide Matala Damere here got that ball is just number in a just number no buying rocking home rock I hear so theater call kick some door we call kick quick back and answer Somdal we jersey number. Hidada Kangan Saman the Linaka, let me shit the remind Sangai Shanawi, remind Sangai Shanawi Kikalajaka, score line me, Chiro in elation the clay he, is it a name, is it on Shonder, Kawakwan Shadaleka, Hangami Holo, Chiro Akrok Tang Hairi, Ili number Kami Holo say. Akamangla, Kanimangla Miholu say, Isang Bom Hairi, Ichot Hairi, the Girona, Akrok Tenglak, and a wapom the clay, Daniam and a somder, Nanishin a Kawakoni shot like a Hankami Holo, Gachi, players bring Nipo, Nine, Kangaraba Song Rivalisity, let the shit the first number, Paminam, Talana, clear Sasam Milicity, Sandar Along Santangi, Mr. Renting, number number, Mr. Renting the Pasai, number 22. 22 na set pasaro shide lalu shita kata borji Mr. Church number and church number hombai kam Mr. Referee ngui hairi ishite ne malai mani the substitution dynamic substitution lately dynamic church number 16 out 17 in mata kamaya number akaso jangre kamata number akaso legani Number 17, Nagazang we want Ishitaniam Kamang Saradu, get you with Sangadri. Are you a free kick? Then which is number Mr. Terry, goalkeeper, Kabak and Grand Side. Young Gasak from the Kamatan, Gasamere, Gatakasam Borzi, jersey number Hitting and a Pasai, number 20, number Katar, number 20, the Pasai, Lalushita, number 20, head Pasarishide, 29, number Katar, number 17, Mr. Pilimi, Pilki. Number Pil Kayu Pine and number 10 and Pile Pil Pang doesn't listen. Pil Pung by Saik Bolji, Malay with Lever and Matsana to Mother Ayar Sok Ready, that Sakui from the Gayar Sok Theatre, call kick, some dollar just number 4, Mataranga Samere, Mr. Just number 80 pound doesn't that name number 8 na, head pass Sakui Punda, number 15, Mr. Semina clear side. Number 11, 7 nimi, lalu shit the 11 in a number of Bangrogli. Number in a number of Bangrog, Home Roge, Mr. Tangsomi, Pasai, Miss Paul, the Ayarso Trader, Miss Pasateda, Ayarso Trader, throw in me, dynamic number 8, number Talani has a minute. Here are some Bolgi, Mokamia lady, the leader. Free kick here. Some the Richards number quick back on Saturday. Some the Richards number Mr. Just number Pami. Main defender. Some the main defender is number 4. Matalani Karasamere. Katak some ball to the name of number Mr. Raya. Matalani clear Sasami. Clear Saxon board. Satang the home Satang the home day. Mr. Paya. Defenders, some the defenders, lay sada and clear Sasang Lushide, La Lushita, Pilna Simundle, Pauls, Ayar Sok Theatre, let the shit the throw in here, some the number the quick bank inside it, Mr. Semi Riva, team captain, Mataran Sami, number heading Pasai, number 22, number 20 the Pasai, 20 the Pasai, 20 the 10 minutes, let the shit the some the number 5 from the Pundalushide, number King Bomb. Just number King Bomb number Talana clearance Miniside Mr. number 11 number Talana heading Pasai heading in a Pasami head Pasai number
Mr. Jersey number 4 Mr. Pami Ribana clear sa from the clear outside throw in here tename jersey number 2 Mr. Raya Bashi matara ne sang ngere here sang Paul jersey number 11 versus number ngapang roke semi pangra sang side somdol jersey number semi ne yang ngazak from laga matara ni kapsang mi các cuộc sống phổ gì, jersey number pil này nè, jersey number ngọc bang roke, xong đôi bang ta sang được gì, xong đôi với jersey number nữa, pasa ye, miss pasa thuê đó, tại nhà mình number 10 nữa, number 10 là 8 đi mi, 8 là simule, 8 là pack pass đó, jersey number 22 đi mi đấy, 22 là mặt ta lại nè, line này các sang mi, Mr. Pil đi mi, pil là pack pass, jersey number 10 đi mi đấy, 10 là mặt ta lại cross sang được gì, jersey number 10 line ni kap sang mi ke pol di speed ke tio ka thak na thoi de ayara sok le re ayara sok thoi de throw in ni khui ka ba khang sai re te ne mui Mr. Raya Bashi throw in ni matala ni sang mi matala ni cross sang re cross out for jersey number goalkeeper ne save sa ka ba sai ke tu khui ka ba sai ke pol speed pan ke tio ka thak na ida sát gì khi phun tật sát khi phun cái đó xong thế đó corner kick second half you correct corner kick hi tên em jersey number third Mr. Pil khi na khi có bài không ăn sai đấy mi yang mà đấy position yang mà đấy corner kick cái bang yang mà đấy yang cái sao phun là cái mà ta thấy không mấy thay không ball gì jersey number nè heading nè có lẽ tiêm sát cái bài sai number Pami defenders na save sa sang side number Gathara Mr. Renting na pasai miss pasa thuya tene mai number kuri side tene mai number na kui phungda pasai Mr. just number defenders just number 4 na clear sai 17 na pasai 17 Mr. Pilkhi na upang na number 2 na ta kuri side receive ta sa kui phung garari number ngapang rock le number 9 Samdorwi jersey number 9 phung ka bai sai ka Mr. Referee na maning mune mak mia le da khong mi phung ga la lu shit da no si ngui he re ka na ka thak na ho mai de no hi ba ka thak na ho mai de Mr. Referee na mak mia we ka ta mi le shit phung ga la lu shit da another kick ka thak kui ka bai khangran sai re Mr. Pami Riba talak pang lagay na kating sang mayri jersey number 4 na heading na clear sa sok ni kathak kasang ball ji tanya may number na somdoro na brang pang roke Mr. Semi na tak lagay na sikui da corner selbak song ngom ta koi flong naga ball ji phung si ka katha sikle da machuk ka chak flong naga cross sa ka bai sai ka makai shok thue da ayar sok thue ri Bizang gai le yariping ki kamatha mani football ka chi hiba hida da bizang pailak hida da kongni jang pailak aina rules ka semi hai sai chuiwang aina nei ki kamatha mari corner kick somdal we corner kick Mr. Renting na kui ka back nan sai ni yang man posisi man matalan thayong meri thay không ball to goal area lungsang number goalkeeper matala kayo goal etiam sala kay jersey number na khet na goal etiam sala kay goalkeeper kamatha goalkeeper lay sa ho kata ana yon kay plung ka matala ka sang meri side ka sang ball ji somdal wi sa ba song sang ngai Mr. Renting na pangda sangai Mr. Renting na pasai miss pasa tiada number 10 Mr. 10 na 17 Mr. Pil pasal side Pil na 10 ni pasak vai sai miss pasa tiada somdor number na ngapai koi plong laga lalu sita cross sang sita re ngom ro de sang dong hom dai re Mr. Semi somdor team captain tala khai kole tiam sai ka clash sida ka na yar sok tiada makai shok tiada goalkeeper jersey number goalkeeper na goal kick kui khabai khangran sai re tena moi jersey number Mr. Theri tala kai na katak sang mere Mr. Mahaimung mi pang da sangai Mahaimung na line ni mathalan kapta mere kap ta bori jersey number 17 Mr. Pil na tala kai goal tiam sai ka katio ka makai thueda ayar sok thuede jersey number Mr. Pil
arila dam lei fuye arila dam lei fuye ki khama tha mani ariji Mr. Sahawi ariji masang thui de ning teu ka ning sui da ka ma sa lo bu ji pongai hawi pongai ki wang khala che ka ko le te ma sa jali me sa ka ai ju wang masang khar ju wang ning sui da sa ba shi ni ning teu hai sa ba shi ne ka ju wang just number Mr. Purely Pongai Shon Howie lalu shita just number 4 pamina matalaina goal ki katak sang mini shide katak sang ball ji keteo ka makai shok thue da ayar sok ai re ayar sok thue da throw in ni lalu shita tene ma just number Mr. Pashin tala ne heta mi just number le het pasai miss pasa thue da miss pasa da samdor number ki ka assistant referee Mr. Assistant referee now red yellow pilan je khanga hong ke isi te ne male mani isi samdor ma mata bai mani jiwa offside ni jiwa mam ya mani da makhm ya san makhm ya kutam mi ri si prong ka free kick ki te ne mo just number na quick vai khang sai re te ne mo just number 4 Mr. King Bom na quick vai khang sai re jersey number 4 Mr. Kingbom free kick wang mi yang man pasi yang kui pungda matalai ka sang me kathak ka sang ball ji somdal we set ba song da sang ei ngapai ngro ngom ngro ge ayar sok ro ta dia ayar sok thue da throw in he let the shit da tene am jersey number na quick vai khang ran sadle tene am jersey number ka chipana queening le tene am just number na throw in ji matalai ne sang mere here ka sang ball number na hitting ena pasa ka vai sai ka kula shila ga na ma tsira thuma da goalkeeper na yang kri shide goalkeeper bang nang sang da goalkeeper na ka thak sang vai mi yang mandle number le short pass mi le shide shot back le mi matalai ne mi yang sa phung matalai ka thak sang ka thak ka sang ball ji jersey number 10 am number ne hitting na clearance mi lalu shita number 17 pang wazange 17 versus 17 ngai pai phung ga number 18 number na clear sa phung clear outside ayar sok thai da throw in he tene mo jersey number na quick bai khang ran salu heri tene mo jersey number mathara ne sang mere here ga sang ball jersey number 17 Mr. Peel na cross sang ga bai sai somdor number na ngak phung na ga ayar sok da throw in here corner kick quick back on side then am jersey number Mr. Bill Kayin corner kick we wang khang sale corner kick quick back mi yang man position yang man dale corner kick we wang yang ngajak hlung laga ma talai ga thong mere ka thakong borji Mr. King Bom na heading ina kui ung mi ka bai sai cross ung mi ka bai sai ka kula shilaga na ayar sok le goal kick ki somdor jersey number 4 na jersey number Mr. Rung Sing na pa sai number na control sai miss control sai da ayar sok the Mr. Rung Sing na somdor Rung Sing na throw in kui pung da Mr. thang so mi na pa sa mi shide number 29 nang pa khori shide jersey number 29 Mr. Nganomi Khayi thak la ga ne sikui da ball phung ma phung sing dai re ma ta lai phung dai re satang da phung dai re jersey number na satang da phung dai ka jersey number no chi maning mane ju ngui hai re da Mr. Refina no chi ma sa pai ma re no hi ba ma sa pai ma ne da ma kham ya wa san mi li chi phung laga goal kick ki ma ta lai ga sang mere kathak sang ball ji number hitting sang ro phung ga number 20 past the jersey number pil then ni mi ri shide then ma ta lai da 17 pasai 17 satang da sikui da ngo hom dai ka ball speed pa ka teo ka thak mai na khai da ayar sok thuai da goal kick
call kiki somdol research number na quick back ngan sai re somdol research number Mr. Pami Riva mathalang kita sang milisi dari kathak kasang bote tenamui number 2 na number pil de pasa kali side pil na tian ni milisi de tian na simula ari tenamui church number 10 pass church number 11 na simula church number 11 mi yang man pol phung man bung naga samdor number nanga pai kali side samdor number nanga pai kong da pasa sang kathak kasang bote hom dre sat chang hom dre Mr. King Bam na clearance mi clear sa sang ball to some door number ke phungda matala cross sa me Mr. Semi na quality am sak vai sa tang de phungdai re cross sound vai sai number defenders na heting ne clear sa sang mi liside la liside ka ta sangai re atam muilung ni khangro sa ho ga full time first quarter final khangro hi somdor versus tenem khangro ni 0-0 in a first full time 0-0 ini kupsangai re, ari kita season kui ni kele itu hunna kangorai se. Hirada ngasamamanda players ping yarana ping hirada pongai players ping nathum ngreo laga achon thang la hangmi gai ni ngreo laga chot gai adam jitharan energy tring ni pang yang sok mai kar gi gachi la shio phanga ise jingtun na stage wak song hai mi de klei ni gachi hi players ping ni thing sak ngai ye la shio phanga vitamin F masang la khanga za pang thiamai na matha phang aya la shio phanga leida klei ni players ping chot hai kai wa khang re ka khilo gachi players ping ni pongai vitamin F masang la khanga za pang thiamai na matha phang khai vitamin F se ka foundation masang la matha phang aya la shio phanga hai mi de klei ni sena players ping na thum chot khaya tam jitharan van khaya tam jitharan stage walk song ka ngrei ka khui la ka yang ka thar chi ngrum sang khui lo ga ji players ping ni po ngai ni ari bai thum khangrau ye decision ka tha da khui ni gale thum ngai khui kbai sa se atam ma sang mare hunna khawi along ni decision khui da ka thai khayang sam pang au ki ga ji nei penalty sagi jai yari ping wa yang ai lak kai ne yari ping wang wa interesting lak ne ka players ping wi wang wa tuk ne ga chi he yari ping le hang mi ngai de li ari penalty sau gi gi ne yari ping na yang ai mai thi ga chi audience ping na ning chang mai thi ga chi a khane penalty sagi ga chi ka players ping wi wang ma tuk ne ga chi hi hang mi ngai de li ka chi pa sin na first seat queen ni gale etum ngarai se
Next match, next football match. Quarter final we second match Tushar versus Ringwing Areura. Penalty hikup Kaleuda. Tushar versus Ringwing Areura. Lagi Jerry, first kick he Somderui, jersey number na quick back ng Jerry. Yari ping, interesting kala kay ni players ping tuk ni. Somder goal, Teniam save, Somder goal, Somder with jersey number na matalaga bola ka sang Jerry. Somder 1, Teniam nearly the kay ni. Ari Teniam with jersey number 11, first chance we won. Teniam with jersey number 11 na. First kick here, Teniam Wang first kick here, quick back, Kangran Sairi. Jersey number, Mr. Jersey number Mahaimung. Jersey number Mahaimung na. Kick quick back, Kangran Sairi. Teniam goal, Somder save, Teniam goal, Somder save. Teniam with jersey number 11, Mr. Mahaimung na matalagay goal agasang Mary. 1-1 itinalay, the Glenary goal here. Penalty we call penalty kay 1-1 it's in the later clay Somdal with jersey number na that we shoot the kakanya dance with Mr. Rung Singh Kamrang Taluere Somdal we bang kakanya get quick way kakanya dance quick way Mr. Rung Singh take back on side Somdal go Teniam save Somdal go Somdal just number 7 Matai Kagulawi Tuini Boss le sa se phung la ga so kai de ki ka ma tha ma nei arila mi khani ka thum thai gi ga chi wat fu da klai ne ki ka ma tha ma nei ga chi jersey number 7 ni pongai ki wang khala je kha ari ma chang khar je wang ning te wai sa ning sui da ja bai sin ne ga chi wi wang pongai ha wei ari le chance like girl fu ye ga chi is some there jersey number 7 ni pongai la kha wei le lu shit da jersey number 8 Mr. Songam Sang na take back na sa lo ere Teniam goal Somdal save Teniam goal Somdal save the Teniam jersey number matalaga goal sang mi lo ere Teniam jersey number Mr. Songam Sang na matalaga goal sang mi lo ere Teniam 2 Somdal 1 the leader clean out area Somdal with jersey number Semi Mr. Semi Riva third chance we won Semi Riva team captain Somdal with team captain kathak khawai khangran sairi thangmi Mr. Semi Riva matalage king matalani ka thakne ka kala shilakina college me thueda masangar sure ki ka mathamane arira adam nei fuye ke chi is a Somdal jersey number Mr. Semi nalipongai la khawi team captain ariji lima ka masangkhar chu wang ning suita ka masalo ke chi pongai arila le atam nei fuye
Arila chance lay huye ke chi is samdarui jersey number Mr. Semi team captain Lipong ai la khawi Ariba jersey number ke chibana Queenic lay tenamui jersey number 7 Mr. Somi Singh W Simrain Ari call khani lit sa la galai dak ni tenam 2 Somdal 1 the call again lit sa dak ni tenam jersey number na chance quick vai khang sa le ri tenam jersey number 7 Mr. Somi Singh W Simrain jersey number 7 so missing W Shimaina tenamui wang kamadi a chance quick away kangran sairi Tenam jersey number 7 Mr. Somi Singh take away kangran sairi Tenam goal Somdal save Tenam goal Somdal save Tenam jersey number 7 Mr. Somi Singh na matalaga goal aga sangmilu yaire Tenam 3 Somdal 1 goal khini na lit sa gai ni Somdal jersey number ke chwana khini hilari Somdal wi jersey number Mr. Ungmaso Rungsung Somdal jersey number Ungmaso Rungsung na gata kawai kangran salu ere Ari hina ti chat sagi isne Ari hima sangrar thurai jaka hiva Tenam pasna winner ta orgi isne Somdal goal Tenam save Somdal goal Tenam goalkeeper talan save sami ere winner Tenam goalkeeper ma talan save sami flungda Tenam 4 Somdal 1 Tenam no winner tire ke si shimli pam dak le awa bang sot naw ping kala game ni pam dak le unit swing sot naw ping lila thermi khangai ni Ari semi final hi Tenam wi katam naw long na ka chi khai ne ke chi hi yari ping ni chi themi ngai de le Quarter final. First match, Somdal versus Tainem Ngariaulaga. Penalty na Tainem 4, Somdal 1. Tainem na Mike Samanga Haine. China Ari players pingli lineup sa kawai request sa delay ishi man of the match he later China players pingli lineup sa kawai po delay. Next match, second match, Tishar versus Ringui nila fieldly report Sami Kawai po delay. Tishar versus Ringui, second match. Tishar versus Ringui, we players kanina field alumni report Sami Aulo. Man of the match, Ari Mi Shogora. Man of the match, each match we man of the match Mi Shogma Manaura. Team Kaniniwi players ping na lineup Samilo. Tainem we players kala Somdal we players na abam chui na matui mela mamang hili lineup Samilo. Man of the match Mi Shogose.
Achui, man of the match, he Ari declares Hamiora. Man of the match, he Tainem Katam Nalong, jersey number 11, Mahaimong Ramrar. Yarina Bangka Pemi say, Mahaimong Ramrar. Arui man of the match we him Mika Kvayu Vam Kuiru Raisang Mi Vashum Tangkul Football Players Association we President the Kaya him Mikvayu Vam Podle. Mishnayre Ojali. Okay, Mr. Mahaimong Ramro, Nali Hunaga, Ida. Question naga khani ngai dalai are we match ngrew khai li no we performance na perform sa khai no we wang kata da phaningla satisfy sa ga kamaka sung manai jiga mấy thà tơ satisfied với mình nam này và thà tơ yêu không ta Messi à mà cả sung okay thaka no we teammate na ngrew rom da klei no we teammate pingle na khi comment mingai thà tơ arrive với cái the next ball team tham mấy đấy tham mấy đấy sang ngay okay mà tham mấy đấy salak se je đấy ning xie ara khanaw question hi nana aj man of the match sambang da klei we message na ri mai thui da ki bali hangai do hang rakla thà tơ cái thằng nào bình nó thùng no we tada short now no we shimkur tada kipali ri mai tuida hangai dale noi uklong le kipali mchuk dale do na savuli or na samaili isavu jarli okay cho ni sinai ko khanau upcoming match le la mahai khmei sala ko no Next match, second match, Tishar versus Ringui. Tishar versus Ringui Ngareura. Day 3, third match, men's volleyball. Men's volleyball, Saikor versus Sirarukong. Saikor versus Sirarukong Ngareulaga. Sirarukong na Mai Kaya Sambangaira. Saikor versus Sirarukong.